Destijds het mooie lied geschreven,
spraken geen woord over dit vreemde voorval. De volgende nacht herhaalde zich weer hetzelfde. En weer dezelfde verbazing de volgende morgen. Maar op de derde nacht, toen elk van de broers weer een deel van de oogst naar het veld van de ander sjouwde, ontmoetten ze elkaar midden op het veld. En ineens begrepen ze alles. Ga met ons en doe als wij. Ga mee naar die stad. Het huis van de Eeuwige. Stad van God, stad van vrede. Je herinnert je hoe de oude profeten van Israël het al zagen gebeuren dat alle volkeren in het laatste der dagen op zouden trekken naar Jeruzalem. Wereldwijd sionisme. Daar in Jeruzalem de Torah. Oh,
algab siis loomaaia hommik. Jumala hirmus on seal loomaaia. Katrin on natuke nohune, sellepärast ta peidab ennast siit kaamera ees. Aga ei ole hädavist. Täna enam kui magama ei jää. Mina? Ei jää. Pastoori Sohka? Huvitustest sa räägid? Ei mingit. Hoe is het met Jan? Goed, hè? Jumala, ma siin kõnetan koju. Me tuldsime ma tundsin enda kõrval hingamist. Keegi hingab. Meil oli veel see. Sina räägid ka kummitest. WC-potil läks ise vesi peale. Ja. Keegi hingas hästi kõvasti. Don't stay with the monkeys, eh? Just. Ja tere hommikust kõigile. Täna on juba 18. praktiliselt meie viimane päev siin olekus. Ja täna hommiku tuleb riidlemine. Me eile koristasin bussi ja kõik nätsud olid tuhatoosides. Kõik õunasüdamed olid tuhatoosides. Me Ristuga koos koristasime ja me omavahel rääkisime. Teate, mis me ütlesime omavahel? Tahate teada või? Mina ütlesin, no on ikka põrsad küll. Aga mul ei ole nätsu kaasas. Palun, täna olge nii head ja pange need õunasüdamed ja nätsud sinna. Noh, on prügikast ju, piske sinna lups. Kas pabersöögi võib siia panna? Paberit, sinna ei või midagi, see on tuhatoos. Sinna käib ainult suitsu koni, kui suitsustatakse. Õige pea sisenemist. Sina paned oma juuksed niiviisi ja siis ole ju originaali üldse. 5 minutit ja valmis, et sa teaksid. Ja küll ma olen, vaadake, ei ole nii pikad juuksed, et kuidas ta oma juuksed. Ta laenab hommikul. Meie mänedžer kautab siin pileteid. On. We gaan als eerste daar naar het Oceanium. Trap op. Trap op? Ja. Ja. Ute meisje met een laten ze de strepen sturen, ze aan een Oceanium. Dat is heel nieuw. Zo'n lekker oes. There are all fishes, including sharks and so on. Oh, Ja, hè? allemaal vissen. Kijk, zo moet het water. Lekker hoeveel water dan. Ja. Then you can go to the zoo, and we are here at Paul Nelly. Ja, Paul Nelly. Zien. Ja. Vertellen. Dat is het. Oi, vaata, on ikka mingeid loomi ka siin. Vaata, mingi 20. Ma olen aivu. No, kallis. See on. Kus ta elab siin?
ehtsad krabid, skorpionid. Tuo tahab olla siis rohkumine mets. Doe niet veel vandaag. Geen ene beest. Ja, jongens. Kijk, komt ie. Kom maar. Kom even naar binnen vliegen. Kijk, zie je om de pit trekken. Kijk toch. Kijk toch om de verder trekken. Die valt gewoon weer over. Ah, kijk nou hoor. Jongen. Dat kleine ding, kijk. Kijk, dit is prachtig. Schön, hè? Ja, mooi, hè?
peale, ei ole ära mõtet kulutada. Jaa, aga me ei jõua kuskil käia. Aga noh, see sõidab läbi ja te ei näe ühtegi. Näeme. Me tahame minna. On ka üks. Mina ei taha minna. Mul on 2 Soome oma. Mul on kuld ainult läbi, mul on ainult Saksa margad. Mul on veel 30, üle 30. Mul on 9 kuldnat. Ohoo, noh, mis Mul on üle 30 kuldne. ongi jah. Ühel tüdrukul on üle 80 kuldne. Veel? Jah. Oi. Teil on 85 kuldnat on ühes. Jah. Siis olete ju päris rikkad. Ja mis kõige uhkem loom oli? Ma ei tea, kaalkirjast võib-olla. Jah, lõvipuuri oled ka vaadanud? Lõvi on ka, käib tiiger oli ka. Oma Hästi lihtsalt. pojaga. Noh, millise uhke suveniiri koju viite? Ei ole veel leidnud. Ei olegi leidnud, jah. Minul on ostetud suveniiri. Aga milline oli kõige uhkem loom? Uhkem loom on tulevatavaid kindlasti. Ongi. Seal on maa. Deze zijn mooi, ja. See on viimane õhtus. Pered koos siin ja lapsed koos. Meil hakkab... Ei, veel ei tule. Ma lähen veel Perele õige pea Veljo Kalli jagab peredele valla tänukirjad.
kogunevad pere esindajad ka kaasa. Show like this, my. It's move, makes my. Mütsil on kolmnurka on müts. Kui pooleks tal kolmnurka, siis pooleks saab müts. Now, my and üks, kaks, kolm, läks. On kolmnurka, kolmnurkne on müts. Kui pooleks tal kolmnurka, siis pooleks saab. Next word is on, it means kolmnurka, kolmnurkne on. Kui pooleks tal kolmnurka, siis pooleks saab. Next word doesn't say it's three, kolm. Like this. Kui pooleks tal, siis pooleks saab. Now we can say kui pooleks tal. Just like this. It doesn't pass. So, üks, kaks, kolm, läks. Aan jullie richten. Kallid sõbrad, Lieve vrienden, pidu on võtnud kõrged pöörded. De feest is kolossaal feest en überhaupt hier het verblijf van de kinderen is kolossaal ons. See tähendab, Nou ben ik het wacht, oot, ma olen jumal, geslaagd. Ja, het is ontzettend goed geslaagd, hè. See tähendab, me oleme saanud sõpradeks. Dat wil zeggen, wij zijn hele goede vrienden geworden. 10 päeva on möödunud kiiresti. 10 dagen zijn ontzettend vlug voorbij gegaan. Need päevad on olnud meile tõeliseks kingituseks. En deze dagen zijn voor ons cadeaus geweest en geschenk. Oleme õppinud tundma Hollandi maad, oleme õppinud tundma Hollandi peresid. We hebben leren kennen en Hollandse mensen, Hollandse landschap. En niet vergeten Hollandse mensen hier. Ja ma loodan, et ka teie olete õppinud tundma meie lapsi. Ik hoop dat jullie hebben ook onze kinderen leren kennen. Me oleme saanud sõpradeks, me oleme saanud tugevamaks.
Wij zijn vrienden geworden en daardoor zijn we ook sterker geworden. Two together. ja niimoodi me liigumegi kõik ühtse Euroopa poole. En zo denken wij dat Estland wordt zijn dat hij ook lid van Europa, dan kunnen we ook meer hier naartoe komen. ja mul on au teid kutsuda kõiki järgnevatel aastatel Euroopa idapoolsesse tsooni Eestisse. Hij is bijzonder eer ook jullie te zijn tijd uitnodigen om naar Estland te komen. Daar worden jullie ontzettend goed ook ontvangen. ja meil on anda ka meie vallavalitsuse poolt üle teile kõikidele peredele tänukirjad tehtud töö ja nähtud vaeva eest. Hierbij wil hij, laten we zeggen, ook een was nog een laadmaatje verzoeken hier naartoe te komen, ja. It's my chance. Goeie tekst. Mina tahaksin veel lisada siia, et suur kõikidele peredele, et neil lastele tekivad koduigavust. Maya, bedankt aan alle gasthouders. En onze kinderen, die verlangden helemaal niet naar huis. We hebben gevraagd, wil je naar huis? Heb je verlangen naar huis? Toen zegt nee, wij willen blijven. En daarvoor wil Maya aan jullie overhandigen een paar dingen. Dus. Bedankt. En lees maar voor. Familie Jung. 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 Josin? Josin. Ja. Nou. Familie Enthoven. Van den Berg. Mul on paha võtta siit. Familie Vaiveberg. 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 Familie van der Mark. Familie Reifinghuizen. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ja. Familie Hart. Familie Kamphaus. Dankjewel. Familie Kortekas. Familie De Haas. Familie van der Laar. Thank you very much. Familie Borsboom.
nüüd tuleb see Familia Kolmer. Familia Kolmer. Jan. Thank you. En we see us in oktober. Yes. Pastorid ei ole seda. Pastor. Teil on kõik. Nüüd me oleme, aga Aino tuleb siit raamatuna. Pastor Laar. And our grand Aino. Peale musi ka veel midagi. Jaa, muidugi. Ma teeks ma rõitu. Nou, ik zou tegen hem zo meteen zeggen, ja? En dan heeft hij misschien goed zout gegeven, dat is voor de oren. Kuule, ma ütlesin ühe nalja peale, sorry, praegu, et võib-olla see tegi, et mina Eestis kunagi mu kõrvad pole peal, mul pole salli peal ja siis mu kõrvad aruta. See on Maia tehtud. Maia tehtud. En zij heeft dat voor mij gemaakt. Maia. Jaa. Kuule, tänukiri ka, Aino. Ja mitmendat korda sulle juba Eestimaa pildi. No, en dat zijn inderdaad mooie boek over Estland. Ik laat het zo meteen zien, rondlaten. Aitäh! Suur aitäh! Dat doen we zo. Dankjewel. Oh, wat heb je? Kuule, pan eens koers siis. Midagi ei üle ka. Aino, zal ik even... Kuule, aga mis asi see on? Ja, wacht. See on see, mis ma siin kirjutan. Ja, wacht maar. Even wachten. Is dat alles? Kõik. Ja? Oké, ja. Beste mensen, mag ik nog even? Ja. Ik ga niet iedereen meer bedanken, want ik vind dat dat voldoende gebeurd is. Ja. En zou het wel doen, dan haal je toch niet wat jullie voor de kinderen gedaan hebben. Ja. Dat was grandioos. Hè, maar ik zou dit willen zeggen, laten we nu het feest losbarsten. Hè. Ja, Zet muziek. Estlandse disco muziek op. Ja, En dit is op iedereen plek. moet hieruit, want wij gaan stofzuigen. Maia tehtud. Siidimaa. Ja, helemaal wel. Ja selle eest peab niimoodi, et... Sorry. Mul on nüüd veidi ju.
gaan over Denemarken terug. Ah,